الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yarinia sab kita niyo hajaman na to ini. Amoy in waktu long ta siguro na to mulia. Hawihaya on dimihil na sab kato tanyo pagpatumtum sarta kamadyan insyaallah. Dahil nga amin maudo sing kita niyo long ta bunga sing pag-iman. Wayaon long ta gumanap na sab siya kato tanyo mura-murahan makapuso kita niyo ring nga mga bunga ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hindi na ako magpalugay, tukbal ko yung guro na ito kalasan, mayroon na ruwain din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, bal etapagdal siya na ito mas pura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana jami'an minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a. Mauli mga tay mangud na mo pag-aarama aruman ini yari na isab kita niyo makapagkita-kita salta hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamo mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala insugpat sin pangaddian na to limaway amin pangaddian kawukunahan sing kita niyo hamasa na to ini wat sabab magtatao din manusia hamasa na to damit kiyan magtataod in ni'mat yanugara sinallahu subhanahu wa ta'ala ummatina pusan ini. Mga palanggungan namo salam kasila sa namo kaniyo katantan mga katawtay manguran namo kimi kita iwan dimurungog simpangaddian dahil nga kalam simahasut simahatinggi iban dahil hadis sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala masira kita niyo pangaddian na to hakabiaksahan bunga simpag-iman. Lagi na to masipak kita niyo pangaddian kugiwan kuyag bat sabab makakuyag magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala may tayad to makakuyag bat sabab aun dirihilan sin Allah ta'ala kato tanyo
inisial yari hadunya. Dahil nga sabihan to mga tuwan, bang taniyo kaya na naman yung kuyag, tiyo-tiyo di hadunya, hasabab miyakad kita niyo, habautan, hapadduman, hiyatud kato mari, sinjundungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, di adunya inin kugiwan kuyag, kaya na naman taniyo, laong simbahasa bata bago temporary, mga tuwan, kakal ingkug iwan kuyag adlaw kanakana. Dahil sabihan to, masira kita niyo rito ang pangadian na tuyad to. Sabab, magkagunahan kita niyo mga tay mga uda pag-arama, kakuyagan. Sabab, biyay ta si mga sila nakauna rin kato taniyo. Ingkata ni anug hara kato taniyo sintuhan, kaya na naman taniyo iwan wala. Kita taniyo iwan wala, di matung iwan si magdaratong datong, in iyan nikmat, malagbo. Karawa tuan, in nikmat sa lagbo-lagbo, yan ughara kato tanyo sin Allah Ta'ala, timinggiling katan nikmat, dunay ni, amunay nikmat, kug iwan kuyag, simpangatayan, magtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabihan to mga tuwan, sumabot kita niyo hinang, amin mga sila nakauna rin kato taniyo. Inhinang nila, imbungan niya, kugiwan kuya. Inhinang nila, nagresulta, kaya sanyang kanila riyadun niya, si manyang inatay nila, si manyang pito ang gauta baran nila, lari-lari sa lugay nila buhi, daing hatik mil. Kaya rihilan sila sinallahu ta'ala pangannal jukub. Sambil nasadya manaykod sila rin diya dunya ini, halawm ko, iwan kuyag sila. Mga tuwan, ayat, parman si mahasud si mahatinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Sumabot kita niyo mga tuwan, kalam si mahasud si mahatinggi, hinda siyo mga sila na kauna rin kato taniyo. Kimuyag, hakakuyagan, piyakuyag sintuhan. Mga tuwan, yari ayat ini, parman sinallahu ta'ala, lil fuqara'il muhajirin. Mga sila miskin-miskin, naglain ding Makkatul Mukarramah, harap pa Madinatul Munawwarah, ukhriju min diyarihim, tiyay kuran nila yung pamaiway nila, in pangalta nila, hasabab sadya, sinimpiyuhong nila karayawan ding Allah Ta'ala. In pamaiway, tiyay kuran, in pangalta halambay, wanakwa simbay, tiyay kuran, fadlan min Allah, yabtaguna fadlan min Allah, impiyuhong nila, binin nila yung pamayway nila, binin nila yung pangalta nila,
impiyuhong nila sadya, kakuyakan sinallahu ta'ala. Malaingkan bang mo aturun? Lagi ibanding tanyo mari pamasana to ini. Mahunit itay kud. Sabab yaw nimbay mo. Yaw ninalta mo. Yaw nin pagdaya mo. Sa kalituan, tiyay kuran nila. Sabab lami indayaw sinalupon iwan sintay kuran. Intay kuran pangalta malagbo. Pamaybay malagbo. Sa kawa, wala doon impadlan min Allah. Intapin niya pawaridwana. Wala doon yung karayawan din nga Tuhan. Wala doon yung kakuyakan din Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyay kuran nila, miyagad sila naglain. Hajunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing Makkatul Mukarramah, harap pa Madinatul Munawwarah. Bang mo biya tali-talihun, intiyay kuran, iwan sin susungun, maunit tay kuran intay kuran. Sa kawa mga tuan, hapasalan singku, iwan singkuyag. Tiyay kuran nila imarayaw, miyadto sila palawin dayaw. May tain lawin dayaw, fadlan min Allah, waridwana. Karayawan de nga Tuhan, iwan kakuyakan, umalo, pamahatso si bahati. Wala mimbang alta. Wala mimbang nga business nila. Wala mimbang nga katan kawimbangan. Sa kawa, impiyuhong nila karayawan de nga Allah subhanahu wa ta'ala. Wayansurun Allah. Tiyanto nila mananabang Tuhan. Hakutika sila na maugbog. Hakabayaan sin Tuhan kugiwan kuyag. Kaya maugbukan nila yung sarayaw-rayaw. Na bang takya maugbukan yung sarayaw-rayaw, doon ka to impamaugbog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ka to intatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurukum. Bang niyo ka din kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kabusunin Tuhan tatawangan. Ing kagunahan na to tatawangan din nga Tuhan. Sa lugay na to buhi, amaw ni marayaw. Ada po ninyari manusia, marayaw rasa bukon jukup tatawangan paginhawawarantan. Na, mga Tuhan, yung mga muhajirin, dayahan sila. Aon din nga mga muhajirin, dayahan, bininim pangalta. Sa sumakawa mga Tuhan, wala sila nagbimbang hadto. Pagka aon lami indayaw, miyakad sila hajundungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Impiyuhong nila karayawan. Iwan kuyag dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yansuruna dinahu. Iwan mamaugbog agama. Mga Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, baitaan kita ni ayat kaibanan. Atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. In pangagad Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagtaat para Rasul sallallahu alaihi wasallam, buto mahugot, iwan limbang mahugot, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Tuhan, yung mga muhajirin, miyagad Rasul sallallahu alaihi wasallam, binining katan kabimbangan nila, wala mikit halawang pangatayan nila yung bimbang.
Sa imikit din kanila kuyag, may kantay kuranin hula, tay kuranin kaya pag-anakan kanila. Sa rawa tuan wala sila mimbang ato. Sabab tiyan to nila. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya undun imbunnal kaniya, bat sabab naraak siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. So natawangin agama. Tiabang mumanin agama, malagun tatawangan sin Tuhan dan sin tao. Nagtaat man kau parasul mo, mataud in tatawangan sin Allah Ta'ala panabin niya iban singkatan miyakan kaniya. Na palman sin Allah Ta'ala, mga sila yan, ulaika humus sadikun. Sila ni matan beriman. Silan matan inatay nila namun nakun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giwan kuyag. Bang bihad to mga tuan, makakuyag na yung alta diya dunya, makakuyag na yung pamayway diya dunya, makakuyag na yung katan, kakukuyagan diya dunya, lawi tuaning kuyag. Lawi tuan marayaw, inuno, iinday nga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sa babad to mga tuan, kagunahan na to, mag-uo, sing ginawawaran na to, ampak kita nuri kalupasan karayawan. Yung karayawan niya rin niya ini, pagsawsawhan na to. Pagsubli-sublihan na to. Pagganap-ganapan na to. Sa rawa tuan, yung karayawan hadlaw ka na. Hasabab sin tumbas sin sacrifices tanyuri hadunya ito. Hasabab sin kubdan hinahinang tanyuri hababaw sin gumini. Na mga tuan, Firman sin Allah Ta'ala, ulaika humus sadikun. Sila na yadto, mga taumatan-matan, in pag-iman nila kimugdan, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Dahil nga sa yadto, kimuyag sila haraakan sin Allah Ta'ala, hasawab sin kuyag nila, siyambag sila sin Allah Ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Tay mangod na mga abang. Mga tud kita niyo sing kahalan di matuha masanatu bihaw. Lawi aw lain di majatuha umat Islam. Hakatiluakan. Bang muri abutan hakatiluakan amuha jendi kato. Mga tuan biya dagbus malupas in nikmat yan ugara sin Tuhan. Nikmat ko giwan kuyag amunin nikmat sa lagu-lagu, piriglo kalupasan. Piriglo malupasin ko, giwan singkuyag, di tumbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, piyakay sin tauing ko, giwan singkuyag, patumbasan hatao. Na, mga tuan, haupo-haupo. Tiyo-tiyo. In tutungbasan sin tao. Tiyo da indirihilan sin tao. Sa gawa mga tuan, indirihilan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mo kanganan tiyo, di mo kanganan mataod. Nauno ni pagngan kanya, balabi-labihan. Bukon tiyo. Bukon da mataod sa balabi-labihan. Dahil nga sa babian, yung mga tao Makkah, naglain pa Madina, giwan kuya ginianop nila. Sabab tiyan to nila, gapi nila, baugbog nila, pangandol nila, balabi-labihan. Di ko kuwan simbihan, nasa kalituan biya dagbus, pumuyagin tao, hamataod, magmainus. Mataod biyang pagkonsumo ay na, mga tuan, ingkawa sa sinallahu Subhanahu wa Ta'ala, bang natuya ka din kabayaan niya, mataod, kuyagda. Sarang-sarang kuyagda. Tiyo kuyagda. Way kuyagda. May tayad to. Sabab inway rumatungda. Sa muad jamaos, inumat hamasan na tuwin. Na, imbiyayta sin Allah Ta'ala rihayat ini, ulaika sila na yadto mga matan.
Sila na yadto yung mga bunal. Bunalin itikad, bunalin suara, bunalin hinang na manabya man hadto. Giwan kuyagin hinang nila pakabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuhan niya di pa, yung sugpat sinayat, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ. Mga tuwan, aming mga sila piyagtabarro nila. Piyagtabarro nila in pamaybay nila, in pangalta nila, in lupa nila, hamanga taymanghud nila. Naglain maun kanila. Ansar mga tuwan. Unim piyakay nila. Padlan minallahi wa ridwana. Karayawan din nga Tuhan. Iwan kug din nga Allah Ta'ala. Ba't bang ini mga Tuhan kapindahan na in kuyag na to. Pakanya sing kuyag kabayaan sin Allah Ta'ala. Kita niyo na umat masanyang di hababaw sing bumi. Kita niyo na nagdapa-dapa sing karayawan. Ampay ni mga Tuhan biya dagbos limited na. Biadagbos in tiyo-tiyo, magdurunin tiyo-tiyo. In tiyo-tiyo, magdurunin ka tiyo-tiyo. In mataod, magduruhon. In pangatod sintao, sumong. Sa gawa, tiyo-tiyo na kumanin makaatudan. In pangatod sintao, timiyo-tiyo. Na, mga tuwan. Yari, wallazina tabawwa'ud dara. Aming mga sila tao Madina. Yagtabarro nila, yung pangalta nila, kugiwan kuyag. Pamaybay nila, kugdayban kuyag. Wal imana, sabab, in sila yan, wala pa rin maratong yung mga muhajirin, asalin sila, marayaw na yung pamarat saya nila patuhan. Butok ninatay nila, magtag-ipon pa Allah Ta'ala, iwan kuyag. Dahil nga sabab yan, pagdatong kanila si mga tao Makkah. Amin naglain, iwan sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkat mamangkat ingkug iwan sing kuyag nila sabab inaalop nila kabayaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Kunin halawang sinatay nila. Yuhibbuna man hajara ilayhi. Makug iwan makuyag sila. Hamangatay manghud nila ring hamakka. Naglain iwan sinjunjungan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab tiyanto nila. Bukun angan-angan, tiyanto nila. Amwad ito yung mga tauhunan. Tiyay kuran nila yung pamayway nila. Tiyay kuran nila yung pangalta nila. Himarap sila pamayway original, misan lokal. Himarap sila papangalta mataod, misan tiyo-tiyo. Sabab amwad ito yung kabayaan kanila. Tinallahu subhanahu wa ta'ala. In sila yan, makug sila. Mga rimatong maun kanila. Wala yajiduna fi sudurihim haja. Way kawakan muhalawang sinatay nila igiliwan dyan. Sa kawakan muhalawang sinatay nila kung patay manghud nila. Sabab sinaong kakuyakan din Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan, mag-uus-uus kita niyo, kalugpasan kita niyo karayawan. Di na kita niyo makahampit sing karayawan diya dunya. Hakabayaan sin Tuhan, nakahampit kita niyo, hakabayaan na to, iwan nakabayaan sin pagkain na to. Uus-uusun na to mga Tuhan. Hampitun tanyo yung karayawan, hakabayaan sin Allah Ta'ala, kugiwan kuyag. Ayaw kita niyo humampit sin kabayaan na to, kugiwan sin kuyag na to, hakabayaan sin kita niyo magkain. Wala yajiduna fi sudurihim haja. Way kabakan mo palman sin Allah Ta'ala, indayaw sim mga ansar, timay mahatay manghud nila muhajirin, way kabakan mo halawm sinatay nila, igil iwan jangki, misambia kusujaw, misambia lungagjaw, way. Nabihaon mga tuhan, ingkaagi sin syaitan, nang hinang-hinang ha mga tao naglalasa, bukun nabiya kusujaw, malaggo para yung singkuso simbaran nila iluang. Sin pag-igil iwang pagjangki, jima to hamasa na to yun. Ingkug iwang kuyag,
hibutang halawin sin atay niya, nai kiyagantian sin pag-igil ibang pagdangki. Yung tanda niya mga tuwan, nang kita niyo mang dungog-dungog, hakahigad-higaran, hakatampalan, hakatantahan, biadagbos, bukon marayaw. Yung pagkarunguan na to. Uning sa babyan mga tuwan, wala doon kuyag, kabayaan sin Allah Ta'ala, yung kuyag yaon kanya, kuyag sadya kabayaan niya, iban sin kabayaan nila, ada po ning kuyag, kabayaan sin Tuhan doon kanila, wala di magpagmaun kanila. Na, mga tuwan, yarin baita ka, la yajiduna, way tud kamakan halawang sindaghal nila yan, igiliwan jangki. Mga tuwan, bang bihatun hin pag-iig sinigiliwan jangki kugiwan kuyag. Aming kuyag din, kuyag din nga tuwan. Bang kuyag da rin katutan niyo kaya gana pa nin pagigiliwan pagjangki. Kuyag da, sa din kato. Na, bang yadto kuyag din nga Allah Subhanahu wa Ta'ala na iiging pag-igiliwang pagdangki. Sabab hang kahinang. Sabab maglanggong. Sabab hang kaniyat. Hang kaitikad. Bihan mga tuan in mga silain. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sidirihilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha mga muhajirin. So mga tuan, awang papialawin nila. Impialawin nila. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wa yu'siruna. Pialawin nila pa, ingkuyag nila, hatay mangod nila muhajirin, dahing simbaran nila, dahing sinahli nila. Amin muhajirin di matungmaong kanila, pialawin nila pa, ingkug nila, dahing simbaran nila, dahing sinahli nila, dahing sinasukampong nila, dahing sinunudugat nila, may tayad to. Sabab singkuyag nila, sinding Allah Subhanahu. Aturayan mga tuan, nawang makabalik ing kuya gini, biasim masatan ni kita niunin umat timappa. May tayari katin ni mat sa taon-taon. Amin dihaw nagkikita kita niunin ni mat siya ni sa lagu-lagu. Ba't bang iniiabutan si mga kaiwanan masay bihay ni Ragbos? Mataw din na Muslim. Sakaling kita niuyaw, magmamayno sing ka Muslim. Magmamayno sing karayawan sabab wala doon kuyag kabayaan sin Tuhan. Dumupun siya sin silpon niya, kuyag niya, patta kita niya. Kita niya patta, timpujipun pa. Baba siya magbalik pa, timpujipun pa yung kwan niya. Astagfirullah. Sa impatta sinatay niya umalog pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Way, ang pamaba kita ibandi. Yadto biyayta sin Allah Ta'ala illa man atallaha biqalbin salim. In masanjang nahadlaw ka na amurain dumatong pahadarat sin Allah Ta'ala malano im pangatayan. Turayan tay mangud na im mga sila ini ganap mangganap pa. Inununo ririhilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha muhajirin way sila nag gaman gimanap pa sila. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Pialawin nila pa, yung pag-entertain nila, yung pangalup nila, yung pangdihili nila, hatay manghud nila, dahil singkan nila, malaingkan aong pa'y sabbar hajat doon kanila. Sa wala sila nagtikilhan doon. Turayan mga Tuhan, dengan sabab yan, aon emergency, aon kahalan, palawihon mo na yung pag-entertain mo, hataw rin simbaran mo. Biya sinji matuha muhajirin. Harap maun pa mga ansar. Yari beta din sin Allah Ta'ala. Ingkuyag nila, imalok, ha mga tay manghud nila. Tuhan.
Uno pa mga tuan, yung beta sin Allah Ta'ala, sifat nila ini. وَمَنْ يُوكَ شُخَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hisiu-siu yung tao, kaya tampanan niya, in kaikot niya, in tao ikutan, kaya ikot niya sa dyan kaniya. Ampay ninilawi nga kaikot. Kaniya, piyag-ikot niya pa. Sambil bukon kaniya, ipag-ikot niya pa. Mainkan bukon kaniya. Na, hisiu sin tao makatampan sin bihad turagbos. Paman sin Allah Ta'ala. Paulaika humul muflihun. Siu sin makainang sinyad to nasabot. Iwan sin ini katampanan ni mga bihad turagbos. Paman sin mahasut si mahatinggi. Faulaika humul muflihun. Inna kauna muhajirin ulaika humus sadikun. Inbiyaunin sila ulaika humul muflihun. Paruntungan mga tuhan di nga Tuhan. Subay kita niyo maingat tumayma aong paruntungan di nga tao. Sa kawa ayaw na to kalupahan, aon paruntungan ding Allah Ta'ala. Hisiw yan. Amun tao, katampanan niyang kaikot niya. Ipag maikot niya yung kaniya, sambil wukon kaniya, ipag maikot niya pa. Stainless long simbata biyahon. Kaniya, stainless da. Sambil wukon kaniya, stainless pa. At turay ang mga tuwan, na muhajirin ay naansar, iniig nila niya to. Naigin niya to. Ray nga sabi to, inganti mga tuwan, asawab 5, kiban 5 yag nila, paman sin Allah Ta'ala, paulaika na sila na yadto, yung mga tao, humul muflihun, nagpaparuntungan diya dunya, lamik kaya nagpaparuntungan hadlaw ka na. Kay mangud na mga pag-arama, uso-usun na tuwing karayawan. Piriglo kita niyo kaubusan karayawan. Sarawa, bang kita rin yung mari, pabiyay ta sintuhan, wala inu-inu na to. Sa bapangita na to, magtataw din karayawan. Sarawa Tuhan, hangkan na to uuunin baran na to, bukun ba ini karayawan din ka to, aming karayawan din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung karayawan din ka to, yan matawad mag-study. Hari na kau makaingat baitan niya na kau. Ampay karayawan din nga Tuhan, subay kita niyo magsama-sama, ginhawa ibang ginhawa. Imingat mga Tuhan. Na, uno pembeta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila ini. Wallazina ja'u min ba'dihim. Amin mapuas na rin kanila. Unin pamung nila yan. Yakuluna Rabbana. Naigmanin sila yadto. Hamapuas na rin kanila. Yarin pamung. Sim mga sila. Yakuluna. Himpamung nila. Nangayo suhod patuhan. Nang hindua apa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakukus dakula mga tuan hindua. Pakukus dakula. Dengan sabihan manghindua kita ni. Indua asin amak pa anak tayma. Indua asin anak pamaas tayma. Sakali simu bin tauharwa ari matayma. Magparwa tao. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biulan sangan kita ni. Indua asin maas pa anak tayma. Bukun hat dua asam besok na. Ang kanadito manjari manuk na. Dua atayma. Dua asin ina, paanak tayma. Dua asin ama, paanak tayma. Anak pamaas tayma. Sa yung kabayan na to, pag-uwos magdua, ayaw na magtuwi. Amat to'y sabihin biya, kaya inang problema. Bangyat to kimuyag na sadya siya. Sababing pagdihil, ada kala masigla, ada kala bukun masigla. Masigla ada kala riya kabuita. Bukun masigla na murulda kita niyo kanaputan niyo Adam. Na kaya mula masigla kita niyo. Na mga tuwan, uuhon na tunay sa binatay na to.
Ingkagi na to mag-oo, manghindua kita niyo patuhan sabab kagunahan na to manghindua. Naimpamong nila. Yakuluna Rabbana, Rabbana gfir lana, o Tuhan namu, maapa kami, ampuna kami. Wali ikhwanin allazina sabakuna bil iman, iwancing mga sila, nakauna na rin kamo, saan ka pamarat saya kami. Kato, indayaw mga tuwan. Nasa kaliin dua ini, imbihan niragbus pagdua, di na to na kagunahan, di na to na ingat to na masya na to. Sinyad to rin to indua ako, giwansing kuya. Kiuyakan hindi mo kiuyakan din diwaahan, kiuyakan din nagdaak nagparwa. Aturayan mga tuwan. Impamong nila, bukon pa mong kabtangan sadya, sa suhud nila patuhan, Rabbana gfir lana, wali ikhwanin allazina sabakuna bil iman. Amo na yung mga muhajirin manansa. Uno pa, wala taja'al fi kulubina. Iwanutuan na mo, pangayon na mo kayo. Bangman, di maawon halawm sinjantong na mo, inigil iwan jangki. Hamanga tay manghud na mo bariba. Aturayan mga tuhan. Ganti o Tuhan na mo, injantong na mo, kugiwan kuyag, habar iman na kauna rin kamo, iwan sinyari kami pabihaon, iwan singkatan. Rabbana innaka raufur rahim. Tuhan na mo, ikaw rin Tuhan sing kami. Beng ulungon, beng ampun. Aturayan mga Tuhan indayaw, sim mga tao na kauna, iwan simbihaon, amuing kimuyag sila. Hakabayaan sin Allah Ta'ala, wukun kimuyag habay ta sintao. Kimuyag sumping-sumping, kimuyag halingkat, kimuyag habay ta sintao, kimuyag hapagdurupunan, saka waing kuyag ding Allah Ta'ala, way na mga tuwa. Dahil nga sabiad to, yari na sabing kuyag, beta kato. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghadis siya. Inadis dahil kananas, Rawahul Bukhari wa Muslim. An Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim yaghrisu gharsan aw yajra'u jar'an fayakula minhu tayrun aw insanun illa kana lahu bihi sadaqah. Mga tuan, magtanong. Hitanom na tuing ko, giwan sing kuya gakatan, pakaradyaan da akan kato tanyo sin Tuhan. Hitanom na to yan to mga tuan. Puasin yad to. Aw ni patanom kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiw-siw in Muslim. Magtanom siya. Sinitatanom, ada kalawatang, ada kalagamot. Manjari tanumim batang. Manjari aming gamot yaw batang niya. Nagtanom siya yadto. Aw yajra ujar'an atawa intianum niya bigi. Intianum niya bigi pagubo paya kula minhu. Hatianum ni arwayad to. In nakakaon, manok-manok, waway pa siya nakakaon. Aw insanun, aw atawamano siya, kana lahu bihi sadaka. Nakapagsarak ka siya mga tuwan. Uming siyarak ka niya. Nakaon sa dyan tubuko, nakasarak ka siya kuya, giwan si pagkaon. Kiuwa ni manok-manok, nakakaon. Kuya, ginakauna, pag kita si manok-manok, hasabab sintianum niya, watang, iban gamot, iban hasabab sintianum niya, biutang niya, bigi, pag kita si manok-manok, kiuwa. Pagkug niya, kimaun pa, kiukuwan pa, nakakaun pa, hasabab sintianum mo. Dahil nga sabi at imbitasin natin sini, nagtanong ka wala nakahampit, nakapagsarak ka na mga tuwan.
Mayta, nakakaunin manok-manok. Bangin manok-manok nakakaon, nakapagsarak kakao. Dahil nga sabihan, impangasuho, haunong marayaw, mag-usaha, mag-business, iwan si magtanong. Karwayad tumarayaw, sa inlawiin dayaw, amo na magtanong. Mayta, nakalawin dayaw si magtanong. Magtanong, tianong mo bihaon, aon tianong kahoy, mga gyatusan tahon ang pamapatay. Sa lukay sing kahoy yadto nagbubunga, miyatay na yung tao nagtanom sing kahoy, aong pakuyag simbuhi. Aturayan mga tuwa. Tiyatanong mo hatay mo yung pag-ibadat mo patuhan ko giwan kuyag, nakatanong pa kao ko giwan kuyag, giyatusan tahon intaw kimuyag, giyatusan tahon yato nakalong silupa, kiyukuyagan pentaw. Bukon pahat tao, hayawanon. Nakatanong ko bono, giyatusan tahon imbaw no. Nagbunga imbaw no. Sumping simbaw no, taon na nakampi. Nakatanom kau marang, nakatanom kau wani. Pula-pula mo yan mga tuwan. Turayan, tayo mangud na mo akama. Naringa sa babiyan, mag-usos kita niyo magtanom, kugiwan kuyag. Sa yung kabayan na to, magpuso ba magtuwi makakuyag? Nawanya mataw din magpupuso, tiyo-tiyo magtatanong na tumao din diman, tiyo-tiyo yung supply. Bang matao din kumaon, tiyo-tiyo yung supply, kabuson na kita niyo. Ampari saan kabuson? Nagbaway tayo ng Allah Ta'ala. Inamay tayo kabuson tao. May ta, siyusukod nila yung lupa. Iwan nagtatali sila maghinang kahiluhalaan na laong singgumi. Inista tuwa na laod. Makahangi mo sintao. Yung pendong nga ibo mga anak. Dahil nga sabi namin, sambil paadlaw ni. Di maubo sinista kawaon sintao. Ista darat, ista tumig. Iwan sinista iipat sintao, di pamaubos kaunong sintao. Dahil nga sa babiyan, di kakabusan pagkaunbang, yaon daing ko, giwan kuya ka mga tao. Na, tayo mangod na mga pagkakama. Hadis pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaku, palihalaan yung baran niyo. Unang kapalihala ka, ittaku zulma. Tangkisan niyo, yung ginawabaran niyo, rin nga paganyaya. Mayta, pa inna zulma, zulumatun yawmal qiyamah. Kaya na yung pag-anyaya, yung paglaog, sambil paadlaw kiyamat. Di matabtab. Dahil nga sabi ito, parman sinallahu ta'ala, mga tawaan niya manglalaog, nuzidhu min azabin alim. Pananamun namu sila yan, parman sintuhan. Sinsik sa wala, kaya na naman di hababaw singgunin. Di kagunahan maglaog, di kagunahan maganyaya, bang doon ko giwan kuyag ding hatuhan. Sa banging ko giwan sing kuyag ding hataw na, piagbina, piagbusan na maaun na yan yung paganyaya. Uno pimbeta sinabi, wattakusuha. Anib kamu, tangkisan no yung baran niyo, palihalaan no yung baran niyo, dahil hakaikot. 21. Mag-anyaya pa, maglaog pa yung tao, pag-ubos, kuripot pa yung mga ano siya. Na subay patangkisan ninyo ito. May tayad ito. Ahlaka man kana kablakum. Nabinsa na yung umat na kau na rin kato taniyo.
Hasabab sim pag-anyaya, hasabab sim pagkuripot. Suko niya kuripot pa. Sambil bukun suko niya kuripot pa. Sindiya at kita sinallahu subhanahu wa ta'ala papanggihilon papagmuraho. Na. Nahinang sabab, hikaisa, ahlaka man kana kablakum. Nabinsa na inumat na kauna sabab sindua. Wala naruning ko gibang pagkuyag. Wala naruning kakuyagan, wala naruning ka lasahan. Nakaganti impaganyaya, iwan sim pagkakuripot. Na, wang maon na doyad to. Mabinsa na kamo. Sa kawa, mga tuhan, wala na to natali makawinsa na. Natali na to makasanyang, ikasanyang. Na, sa tuhan niyari. Mabinsa na kamo, masipog na kamo, mahina na kamo. Waliyadu billah. Uno pa, hamalahum ala ansapaku dima'ahum. Nang dahil na bukon sa jahat na hina, nang dahil na panagasag dugo. Hasabab sim pag-anyaya. Hasabab sim pagkakuripo. Ang paintaw halawm kugiwan kuyag, biya sinasabutan niya tumuhajirin ni Wanansar. Masusa sila, wang sila rin makapangdihin. Masa na ito yung nabaliskat, masusa siya wang siya makapangdihin. Na. Hikatu, wastahallu maharimahu. Ingi, bang naon na yung pag-anyaya, iwan naon na yung pagkakuripot, naig na yung kugiwan singkuyag, inikatu, maaon na, halalon na sintawin hiram sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ingi mga tuwan, ikaupat. Wada'a man kana kablakum. Jimatuna hanakau na rin kaniyo ikaupat, pakatao arhamahum. Nautod, nabu laking pagkasilasa. Magtiyaon bihon tuwan, magsaga pa sa lansi. Aun na magtiyaw na masanato ini, waliyadu billah. Bangway na sin bana, dugalan ng babae. Bangway na isabsin sinasawa, dugalan din usog. Bangway na sin maas, dugalan din anak. Bang di narihilan sin anak yung maas, dugalan din maas anak. Nahinang sawab, pakatao arhamahum. Nahinang sawab, nautod, nagkautod-utod. In relation, in parsugpatan, si magtawtay mangud, sinang kaunudugat, si magliuran, hasabab sim pag-anyaya, hasabab sim paglaog, hasabab sim kakuripot, naiging kugiwan sim kuyag, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaliman niya mga tuan, nang dahi pa uno, amarahum bil pujur. Papajaru. Nang dahi pahinang daruhaka. Turan niya mga tuan. Mataud manusia nagdaruhaka hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala masanatu ini. Kiuwan siya singkuyag daing kaniya. Wala siya kiuwan singkuyag kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi at mga tuan, hamuk masa Abu Bakar, iwan sin Umar, nakapagakad. Nagambit, magbakay sila. Inagi sinamuk, saranglaw na yung pagambit tayo ni Riyadun niya, diada sin pagambit ta, magambit kita palang surga. Biyan mga tuwan, hamasa na ito ini, di na makapagambitin tao. Aming pagambit, kugiwan ko yan. Dahil nga sabi at mga tuwan, nyaring gulalan kan Umar, iwan ni Abu Bakar. Ingulalan kan Abu Bakar, lawuji na. Bang timbangun,
Ingku giwan kuyag Abu Bakar. Bang timbangunin iman ni Abu Bakar. Isa-isa hi Abu Bakar. Iwan sin imanul ummah. Iwan sin pamarat saya na to. Mabugat. Marayawin iman ni Abu Bakar isa-isa na rin sin imanul ummah. Uno yan mga tuan. Hasabab sing kuyag. Wala siya kimuyag, sing kuyag, kabayaan niya. Siya kimuyag, siya sing kuyag. Piya kuyag kanya sin junjungan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turayan mga tuan. Dahil nga sabab yan, niyamin baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaykum bisunnati. Baugbugin niyo to din hinang ko ini. Naumpa ho. Wa sunnati khulafa'ir rasidin. Iwan sin hinang sin mga upat taon ni. Apag nakuraan ni Abu Bakar. Kadti kuno isa-isa niya, bang timbangunin iman sin isa-isa niya, iwan sin kita nyo inibiyahon, akad nin Arabiyahon, amin nagiluhala iwan sin way, iwan sin miyatay na rin kato, tanyo punon na yadto, mabugat, marayawin iman ni Abu Bakar hay isa-isa niya. Uno yung sabab mga tuwan, siddi. Yan kahakaran niya katantan yung beta sinallahu ta'ala, hiatud bang sinjunjungan, way opposition kaniya. Bang biyata, kaulan wahina. Mag-us-us kita ni mga tuhan, kalupasan kita ni uri, kita ni makaagad kanila. Nahi Umar, uno yan. Kabis saray na mo. Ni Umar lang niya. Inbungi si Umar. Imbungi si Umar sa ada. Kiyasan niyang mabungis siya ni Umar. Sa imbungis niya tuan kiyasan niyang. Imbihawon bang magbungis si ama, maluwin para doon alombay. Bang magbungis na sa minina, malubo na siyang tungkang alawang kusina. Bang magbungis si anak, naway na makapin. Subay biya simbungi si Umar. Nahinang siya ada kiyasan niyang sing kauman, kiyasan niyang sing pamarinta. Uno pa. Ing kuyag hi Umar, uno na isab. Kiya hatul sing kauman. Kiya hatul sing pamarinta. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Behitan kita ni usin Rasul sallallahu alaihi wasallam, naktadi bihim. Amod ting subay na to singuran. Sebab yaun doon inhinang sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbay takato. Pagod bukan ninyo. Aturan niyo mga tay mangud na mo. Mag-usos kita niyo katantan, kalupasan kita niyo karayawan biya sindayaw nila. Kiyukuhan ni anak kapo na to. Maas bata usog babae, matug kiyukuhan da, pagbati kiyukuyakan da. Sa kuyag wala doon ng kabayaan sintuhan. Kuyag patta, kuyag diungog, sa pag di pa makamakmus, amin yung ulid niya patta, kitaon na magtuwi. Tay mangud na mo, yarim patta marayaw katutan. Biasim patta, sino pattaw ini? Hi Abu Bakar, hi Umar, hi Usman, hi Ali. Naktadibihin. Sila yung kugdanin hinang nila. Paullahu subhanahu wa ta'ala. Sabab, i-authenticate sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baugbog niyo yan. Pahukutan yung pamagbog niyo. Sabab, ingkug iwan sing kuyag nila. Nagtag-ipon patuhan na katan pagtag-ipon. Iwan sing katan mapuas din ito. Kabayaan sin Allah ta'ala. Wala nabulak. Wala nabulaking kabayaan. Sintuhan din kanila. Kug iwan sing kuyag. Tay mangud na mo kay napusan hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nagsabda yung junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyu inta'u mamurah
Intaw mamura halawng ku giwan kuyag. Inyayagad ning kabayaan sin Allah Ta'ala. Karibun min Allah. Siya yan intaw masuok pa Tuhan. Nembiyaw nintaw kikuan nami masuok siya pabusing. Ami mataudbihan. Ganapan na to mga Tuhan. Sumuok kita niyo po. Hinta umamura karayawan. Kugiwan sing kuyag. Karibun min Allah. Masuk siya pa Tuhan. Bangkaw masuk na patuhan ni karwa. Karibun min al-jannah. Masuk kau pasulwa. Uno pa. Wa karibun minan nas. Masuk kau pa manusia. Uno pa mga Tuhan. Wa ba'idun anin nar. Malayo siya isab dengan pinalkadahan. Yadtuin tao mamura. Yadtuin tao maraw kasuddahan. Yadtuin tao halawm kugiwan kuyag. Nagmura siya. Wal bakhilu. Intao kuriput. Suko niya kuriput pa siya. Sambil bukun suko niya kuriput pa siya. Intao yan. Ba'idun min Allah. Malayo siya pakabayaan sa Tuhan. Na mga Tuhan, reviewhon na timbaran na. Mga uno kita nung nakalamod. Masuok at tawa malayo. Ba'idun min Allah. Wa ba'idun min al-jannah. Malayo pa Tuhan. Malayo na pasulwa. Wa ba'idun min an-nas. Malayo siya pa tao. Wa karibun minan nar. Masuok siya pa pinalkadahan. Waliyadu billah. Na murah-murahan mga Tuhan tay mangud namo. Magmakuyag kita niyo kakuyagan sin Allah Ta'ala wat marayaw para sa pagsusud sulga iban nikmat sa lagu-lagu. Ingkatan nikmat ini nikmat da sa siwi-siwi sa gawa kaya tayong bawawan siya sin nikmat sa lagu-lagu. Amo na yung kugan sing kuyag ibang pagmura akabayaan sin Tuhan, tangkisan na to yung mga nasabot. Papatangkisan ka to tanyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin hiyatod ka to tanyo sin dundungan tanyo Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na tubtob na daridto, murah-murahan. Bangman kita nyo halawm, kug, iwan kuyag, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papasanyang na to, yung kahalan na to, iwan sin anak apo na to, hamasa na to ini insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha kabayaan sin Tuhan iwan ha hiatud marikatu tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya tuna inna pengajian sing kita niyo murah-murahan hampir kita niyo din haamuin pengajian itu insyaallah subhanahu wa ta'ala bunga sin pag-iman dari na kaya ito na salam doa na hajah katan aun-aun na kinaibayan kamu nakahumpa murah-murahan demikian nakahampit dari sab kamu dari haamuin pengajian itu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tukbal na mo na hadya insyaallah doa pakatan saplag na dahil hindi halaw man simula na to ini sampai na pa uno-uno na long ta binaybayan abutan si nini suwara sin kanirendi insyaallah subhanahu wa ta'ala in long ta bang hawistahan si mga ini tao puti long ta na bihayaon na tahon bago na isab ya mga di kalimatahan in mga waktu bihaon ini hain doon in long tawiya namin bulan ini ya rin isab kita pa ini lumatun pa kulan susumon na isab na manjari kiragdakan na isab inumul sin kita ni mga katahon bihad to na bukon ito pagkukog kuyag besin kaibanan bihad amin makuyag sila long niya na katahon na isab inukuan. Nah, ini ito yung maanan niya, kaya ragdagan na isap kita ang katahon, sin pangumulan, sin kita niyo.
mura-murahan yung mga ito katantan na inang natuday sa danikyan ini pamintangan sing ginawaran na to pagsusubong na to pa Allah subhanahu wa ta'ala in mga ini bulan di mabayad to katantan amoy in nakahampit kita ni orang hawak to piang amal na to patuhan na bulalamin insyaallah. Naibalik ko pa ko na to magbalikin na microphone amin maghatam sin pangadyan na to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya ajidu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.